Nye kabisa muko na matabia za mubaya huku kwenu, muhamupendi maendeleo ya mwingine. Tumekuja kuwakomboa lakini hamuna tana vichwa vya mzuri vya kusikilizana na watu tuongozane mzuri. Tumekia gutana na ingine kwanza wanaume walisha kuwa kidogo sana. Wanaume wamekuwa kidogo, tumepanga, tumeongea na meya, tumeongea na gavana mwenyewe, amesema tutafute tutie rwaya mpya. Kila mwanaume atakuwa ana banamuke batano. Banamuke batano. Kila mwanaume. Tutakugutana weye hauna banamuke batano na uko mwanaume tunagukata lipumbu moya. Tutagata lipumbu moya kwa juu ile mapumbu haina kazi. Banamuke bako ba mingi sana, uko nakuta nyumba iko amo banamuke ba mingi sa vile batano. Kila nyumba iko amo banamuke batano, wanapana bale bafie bote banolewa kagarisomo moya. Tulisha pitisha ile kipindi, tumesema tunapenda tuendelee mu mwingine, hapana kukuwa na banamuke bya mingi mu mwingine. Tumetia na ingine rwaya mpya, mtoto anaeneza miaka 7 anaanza gutongoza. Kila muzazi atafungura masomo kwake agufundisha mtoto gutongoza, na ukieneza duza miaka 12 unaanza kuoa, unakuwa na banamuke bawili. Unaeneza miaka 15 unakuwa na banamuke